Dios bendiciachun imanala tukikuna, chinaka Dios pa shutipi napapanchik, tukuy wawki panikunata, kunan ashtawan parlashunmi, Tayta Dios mandashkakunaka, mayhanti ashtawan alli nishkamanta, chaypaka mañashunchik, Dios yayapak Dios churipak samaypi shutipi chashnakachun. Chinaka kawapacha Papito Dios, Jesucristo pak shutipi mañapanchik, suman Espíritu Santo takachapay. Espíritu Santo nipay imataj kuna ninakani, imataj mana ninakani, chuyayashka yuyayllata kupay. Chashna kampak shimita uyashpa, sumakta, punchantak pakta chinkapak. Chashna tukuykuna Tayta Diospak shimita uyashpa yachashpa ñukanchipak kawsaypi pakta chinkapak. Chashna kachun. Chay saduceokunata Jesús yachachishpa pingaypi sakishkata fariseokuna uyashpaka paykunapurami tananajurkakuna. Fariseokunapuramanta shuk Jesusta pandachisha nishpa kashna tapurka yachachik maestro mandashkukunamantaka mayhanti mas alli kan nirka. Chashna nipimi Jesuska kashnami nirka. Kanda manda hatun Diosta kambak tukuy shunguwanmi, tukuy almawanmi, tukuy yuyaywanmi kuyana kangi. Kay mandashkami tukuykunamanta ashtawan alli kan. Chay mandashkapak kipapish chinallatajmi nin, kan ikinllataj ima shina kuyanki, chinallataq shukunatapash kuyana kangi ninmi. Moisés mandashkakunapakpish ñawpa willaqkunaka, willashkakunapakpish kay ishki mandashkakunaka sapi shinami nirkami. Diospak shimi. Amén. Ashtawan ñukanchik kay kawsaykunapi chay mandamientota cambiashkanchik ñukanchik hatarishpapash chay problemapi uyarishpa hatarinchik, wakinpika mana Diosta mañanchik, ashtawan problemas charishka horas ya mañanchik, wakinpika bautizo charishka horas o matrimonio charishka horas, chay horas ya iglesiakunaman rinchik mañanchik. Kay ashtawan Diospak shimi man sumak may sumakta nin, ashtawan tutamanta hatarishpapash Tayta Diospimi uyarishpa hatarina kangi. Ashtawan mayman rishpapash Tayta Diospi uyashpa mañashpa familiakunawan mana mikunkapak kallarishpapish Tayta Diostami mañana kanchik. Wakinpika ñukanchik ashtawan ciudadkunaman rishpaka mana mañanchika, mikunkapak restaurantkunapi yaykushpaka pinganachinchik. Diostaka ama pinganachina kanchik ñukanchika, cristianomi kanchik tukuykuna. Chaytami nishanin ashtawan tukuy shunguwan, tukuy umawan, tukuy almawanmi kuyana kanki. Ñukanchik ashtawan kay kawsaykunapika punta ashtawan fútbolkunaman rinchik, voleykunaman, chaymanta tiempo charishka horas ma Diosta ninchik, Dios olupay Dios. Mana chashna kana kan, sino que primero Tayta Diostami kuyana kanchik. Chaykipapash ninmi kikinta shina shuktakunatapash kuyana kanki. Amor al prójimo como a ti mismo. Ashtawan wakinkunaka nin ñuka Tayta Diosta kuyanimi, pero wakinpika problema charishka horas chagrakunapi, ashpakunapi mana kuyanchika. Chaymanta Dioska ninmi tukuytami kuyana kangi, mana allá apashka por allá con los buenos amigos, con los buenos vecinos, sino que tukuy kunami kanga ñukanchik kuyana kan. Chaymi kan amor a Dios. Wakinpika ñukanchik ninchik Tayta Diosta kuyani, mañani, cultoman rini, misaman rini, no sé, ofrendakunata kuni, pero vecinukunawanka mana allit apani. Chayka ninmi Jesús hipócritas. Diospak shimi chashnani. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 20 a 21 kama. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, al prójimo, es un mentiroso, yuya sapani. Chinaka Biblia ta paskashpa rikushunchik. Ashtawan Tayta Diosta kishpichi nishpa paywawkikunatapash kishpichi shunchik. Chinaka Espíritu Santo tamaya pashunchik, pay ashtawan ñukanchipak umapi rimachu,
ñukanchik shunquypi ashtawan chayachun, ñukanchik kawsaypi yaykuchun. Chinaka tukuy wawqipukuna maypi kashpapash, maypi kawsashpapash, maypi purishpapash, maypi llankakushpapash, Diosta mañashunchik, ama pinganachishunchik. Ñukanchikqa cristianomi kanchik. Tayta Dios tukuykunata bendiciachun, chinaka kaymanta anchuripani, Dios yayapaq, churipaq, samaypi, shutipi, amen, chashnakachun.